to stand for this since ngine evidence yokuthi ukhona umuntu engikhuluma naye. But angeke ngife again uma ngathi baba uKhuzani Mpongose ngithi babunala wamathole ngiyaxolisa nje kuphelile. Ukuthi ke kuzoba nomuntu ozothi hayi wena wrong ngokusho njalo uyigwala kunjanjani ayingabugwala la ayingokuthi ubani kwashaya cimi ikhona into oyibona nawe usuyi acknowledge fanele ukwazi ukuhlahla amehlo uhlakaniphe uthi no ngiacknowledgeile ukuthi ukhona umuntu ose edit ama video because ufuna ngibe senkingeni nalabantu uyabona ngibonile leyo nto leyo ukuthi hayi sekukhona nonyawo lodada la no ikhona into oyibonayo ukuthi hayi la sekunonyawo lodada la uyabona mina ngiyababona abantu asebefuna ukuphusha into yabo ngegama lami ukhona lo muntu ose edit ama video mhlambe phakathi kwenkulumo yami la ngikhuluma khona ngoKhuzani afake inhlamba la ngangithuka khona inhlamba ayifake ngaphakathi mina ngasho kahle ngathi angeke ngikwazi ukuthuka uKhuzani futhi angeke ngikwazi ukuthuka ubabunala so ngibonile ukuthi ukhona lo sefaka inhlamba engathi khona inhlamba ekhona and kunabanye abantu abayibelievayo leyo nto so to make the life easy for uKhuzani nobabunala ake ngisho nje kanje baba uKhuzani nawe babunala after sengirealizeile ukuthi lenkulumo leyayilethwe umuntu othile kimina ethi ngikhulume ngale ndaba ngani public let me just say this ngiyaxolisa kinina bekumsebenzi wami vele ufuna imali makuthiwa mina ngikuthiwa hamba ufuna imali kodwa ukuthi nithukwe akuwona umsebenzi wami angikaze ukunithuka cha futhi angikusho lokho ngoba ngisatshisiwe I'm just making the sky clear for uKhuzani the sky clear for ubabunala because I can see ukuthi there is a dirty agenda eseyizama ukuphushwa ngalama video cha khohlwa there is a dirty agenda nje nizama ukuyiphusha lapho ngemuva ngiyanibona so njengoba nje ngiyenza kanje I'm trying to make sure ukuthi the sky is clear because angifuni ukuthiwe hayi kwasha kwacima salamalahle no there's a dirty agenda sengiyabona ukuthi laba bafuna ukuthi lento iphusheke ngale ndlela cha mhlamba ke ngiqale la ukuze mhlambe ngikhulume into enza sense nenamandla kwabanye abantu ngiyazi abanye abantu sebezothi hayi wayekhanda le video lo mfana lona enye into ayifuna inkani ngikutshela mina enye into ayifuna inkani uyabona uma ngabe noma ngathiwa usebenzisana nomuntu othile ecela ukuthi yenze ukuthi sebenza wenza ukuthi uma ngabe usuyibona leyo nto leyo ukuthi ayingeke lento le usu acknowledge namaphutha lo muntu ofike kuwena ukuthi hey kodwa lo muntu naye hayi wenza inkinga lo bese uyabona idamage ayenzile ukuthi hey nale damage ayenzile inkulu lo sekufanele lapho ke wenza ukuhlakanipha ke nje nendoda ungalibeli umenkanini uthi hayi mina ngazalelwe enkanini kuyangihlula ukukhothamela abanye abafana cha kusuke sengayiwa ngalokho kusuke sekiwa ngokuthi uprofessional kangakanani yabona futhi lento ke iyaqala ngisho emlandweni ukuthi mina ngikutshele ngesimo engisibona ukuthi lesimo lesi esenziwe lo siyabhetha yabona ake ngiqale la mina ngiulandeli ke indaba ukuthi mhlambe ngilandela ama artist ukuthi ngizokwazi ukuthi lele artist lo ngubani lezalwa phi kanjani angilandeli lento kanjalo uyabona mina ngisuke ngihleli ngilele endlini thola ucingo kuthiwa hey ndoda lana ngisikenye umuntu imali bese ngihamba mina ngiyobuza ngaleyo mali ngiyifune leyo mali ngiyithole leyo mali yabona okay alright ngathola umbiko yabo wafika kumina kwathiwa hayi mfethu lana uKhuzani nonala benza into wrong bathatha imali yesoso kanje yabo i-evidence yako konke lokho ikhona
yabo mina ngase ngiyasuka lapho ngayithulela futhi ngaleso sikhathi angizange react lento ngayithola kwakuye Saturday if I'm not mistaken angaze ngireact nga-relaxa ngaze ngayi-attenda ngakusasa nakhona futhi sengifonini ngiyiconfirmile leyo nto kumuntu okade ibika hawu hayi okay kwase kuyaya kusho ukuthi naye umuntu lo ubonile ukushuba kwesimo hayi lesimo shubakho wayishintsha indaba wathi hey manje umndeni awusafuni lento discuss ngesimo sokuthi bafuna laba benze umcimbi othile walomuntu ogcina and nangalento yokuqedela umusa hawu ngabe nifihla induku emqubeni yini mangabe nithi nifuna kwenza umcimbi nifuna uqedela umuzi ukuze at least izobe seyakhuluma kusho ukuthi lapho nisumuntu nimhlomele kodwa ningamtsheli mina I tried looking for inamba yakhuzana ngamthinta azange libamba ucingo ngamfonela ubabunala nangamthinta azange libamba ucingo okay ngibonile ke isitha sami ukuthi kunala khona mangenza ulive zibe se editor ngevoice yami hayi cha ayinkunzi ka TikTok zafaka la ngithiwa khona inhlamba ngiqeda ngimention igama lika babunala negama lika khuzana mina ngasho nje kwaba clean futhi lo live urecorded ngathi mina ngiyiBlue Nation ngokuthanda music ngiyamdlala ukhuzana kodwa angeke ngikwazi umthuku futhi angizange umthuku ngisho unala ngoba mina le ngandibiza babunala ngangilibele ngithe babunala nayo ke indlela engangikhuluma ngama ngikhuluma nabo ngaze ngasho ngathi angisiboni kodwa isidingo sokubathuka kodwa ngibonile ukuthi kunempisi epush agenda yazo eselibele efaka iphathi ukuthi hayi umthukile kanti ba edithile ake ngisho nje kanje mhlawumbe omunye umuntu uzothi hayi igwala kulona akubona uba igwala kodwa ukukhula baba ukhuzana nawe babunala emva koku-acknowledge ukuthi kwamuntu wangilethela information akuyena umndeni nanoku-acknowledge ukuthi hawu umndeni nawo uyaconfirm ukuthi hayi thina sinankinga nokubheka ukuthi bese kuxokozela lokhu mhlambe nomona busukhona yingakho sengithi angizehlise kuwena babukhuzane ngiphinde ngizehlise kuwena babunana ukuthi abantu ke bazofila kanjani ngaloko anginankinga kodwa nje babukhuzana nobabunala ake ngithi nje kinina nje nobabili specifically lento inilimazile futhi ngiyaxolisa anginankinga ke nenhlambe eziyolandela nabantu bazongibuka ukuthi hayi xoliseleni bengafanelanga no this is just for me and my company and nendlela engibona ngayi damage ukuthi hayi ngeke balimela abantu and lo muntu olethe lento wanaye akasazazi nayo to maybe so angingaqinisa ikhanda noma into ingayona lento kade ishiwo kumina ekuqaleni angehlise nje umoya ngube phansi umoya mase ngiyatshela futhi lokhu babukhuzana nonala ngikwenza nje angisajesiwe aningifonelanga angikaze ngikhulume nani ngiyakwenza because ngilibele ngi-acknowledge ukuthi no yazini i-public land ilimaze kakhulu ngoba umuntu ade-latile kwanaye akasazi nayo ukuthi uzothini kungcono kube namhlambe uyasho ukuthi ubekhisho ubani mina ngathola ngisho i-screenshot se-phone call yayinawe khuzana umzimba ukhala imali nomunye wesithathu angisazi bathi ubani noma umbeni nompumelelo noma ubani angisazi ukuthi ubani kodwa nani bathathu kuleyo call yabo so ngiyafisa nje ukuthi lento indlule ivele iphele maBlue Nation ngiyazi ukuthi nilimele futhi lokhu angikwenzi ngenxa yamavidiyo ade trend mhlambe ngithuswa kwenziwani ngikwenza ngoba ngibona nenxebe seninalo nami akuyona intention yami mhlawumbe ulimazanga mina umsebenzi mawufike kimi mfane ngenza umsebenzi wami makuthiwa collect imali mfane ngicollect imali nje kuphela kodwa ke kulokhu ayicha ngiyibonile ukuthi hayi lento lalo ifuna ungifaya emgodini ngenxa yento ukuthi umuntu ungiphaphalazi nje wayokhuluma into elethwe umuntu kodwa naye wayekhuluma nje ngoba nabo laba abakhulu bebengayibamba incingo bengafuna ukubuya kulento nami ngayikhuluma ngendlela ebekwe ngayo yabo
and into ebuhlungu ukuthi laba bafaka inhlamba ke manje sebe-editha amavidiyo musani ukufaka abanye abantu obishini nina ilwana impi yenu nodwa musani ukungena entweni ebhekane noKhuzani bese niphushele i-agenda yenu. Ngiyabonga kakhulu babunala babukhuba ngiyaxolisa kakhulu. Ngani zakwethu-ke uThabani sethatha isinqumo sokuthi-ke axolise kuKhuzani umfokaMpungose ngendlela-ke yokubuka ukuthi-ke kusho ukuthi kuyasibona isidingo sokuthi-ke makaxolise ngane zakwethu-ke. Kungabe kuthini ukuphawula kwakho-ke ngalolu daba? Ungakhohlwa ukucofa subscribe button, sihlangane kwi-comment section sizovula ukuthi wenzeni ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button. Sikuphathele ezishisayo, hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.